siapa nak? Sini. Hah? Jangan sayang, jangan lihat aku masih make up nanti aja. Iya, dadah. Papa kenapa kok nangis? Jangan nangis lah. Nyari terakhir lo tinggal di rumah gue. I just know what we had was too good to end. Mau nangis. Together again. You can tell me that you're leaving. You can walk on out the door. You can lay out all the reasons you don't want me anymore. Esa Putra Mangarul, Raja Gubuk. Bersedihkah saudara di hadapan Allah yang Maha Tahu dan di hadapan jemaat yang bersekutu di sini mengatakan bahwa saudara menghendaki Anggi Ruth Esmeralda Sitorus menjadi istrimu? Ya, saya bersedia. Demikian janji saya di hadapan Allah dan sidang jemaat. Semoga Tuhan menguatkan saya. I just know what we had. Anggi Ruth Esmeralda Sitorus, bersediakah saudari untuk mengerti dia? Maukah saudari berjanji bahwa saudari tidak akan menceraikan atau meninggalkan dia sampai kematian menceraikan kamu kelak? Ya, saya bersedia. Demikian janji saya di hadapan Allah dan sidang jemaat. Semoga Tuhan menguatkan saya. Ain't the kind you're gonna find. Now I've never been a gambler, but I bet you my last dime. Baby, you and me got a sure thing, and all it's gonna take is time. We're gonna be together again. And I can't tell you when. Saya titip Anggi, I just know what kamu we had jaga dia, was too good to end. sayangi dia, cintai dia. Berkali-kali dia katakan, semoga Esa sama dengan Papa. Dalam membina rumah tangga, apapun yang terjadi, apapun ujian, apapun pembelajaran, semua jawabnya ada dalam firman Tuhan. Percayalah,